Dobar dan, dobrodošli. Ja sam Françoise Jacob, stalna koordinatorka UN Serbia. So welcome to this UN cinema session. This is the first of the sessions that we are doing here in the UN house in Belgrade, Serbia. Sesija koju organizujemo ovde u sedištu Ujedinjenih nacija u Beogradu, u Srbiji. Drago mi je što ste svi sa nama danas kao naši gosti. UN Cinema je inicijativa koja je počela pre 13 godina u Briselu i u okviru koje se prikazuju nagrađivani dokumentarci na različite teme. Inicijativa je počela kao veoma mali projekat, samo u Briselu, ali se tokom godina proširila na ceo svet. Dakle, filmovi u okviru inicijative UN Cinema su prikazivani u Ženevi, Hagu, Helsinkiju, Parizu i u brojnim drugim gradovima u Evropi i po prvi put dolaze i u Beograd. Dakle, ovo je veliki događaj i svakako se nadamo da ćemo biti u mogućnosti da nastavimo sa ovakvim događajima. Reći ću nešto o samom filmu. Film se zove Kad je paradajz sreo Wagnera. Dakle, zaista neobičan naziv, zaista. To je priča koja se odvija u Grčkoj i to je priča o dvoje rođaka iz Grčke koji su odlučili da započnu bavljenje poljoprivredom sa starim semenima paradajza i to seme su posejali na svojoj zemlji i paradajzu puštali Wagnera i grčku muziku u nadi da će se paradajz bolje osjećati, brže rasti i biti kvalitetniji. Dakle, deluje kao jedna čudna, smešna priča, ali to je u stvari priča o poljoprivrednim zajednicama koje izumiru, ali koje pokušavaju da ponovo ožive svoju aktivnost. I uspeli su da dobiju pristup evropskom tržištu, pa i šire, uspeli su da prodaju svoje proizvode i u Sjedinjenim Američkim Državama. U priči ima dosta humora, dosta poetičnosti. To je dokumentarni film, dakle priča je istinita, veoma dobro snimljena i takođe priča koja je veoma relevantna i za Srbiju. I zato organizujemo ovu debatu u Beogradu o toj temi. Sam film je predstavila Grčka prošle godine, 2019. u kategoriji međunarodnih filmova za nagradu Oskar. Dakle, ovo je veoma dobro urađen i veoma relevantan film. Film se dotiče pitanja vezanih za potrebu da se očuva održiva poljoprivreda, ali i da se obezbedi finansijska održivost i profit za tu zajednicu. Priča pokreće i pitanje starenja, kao i pitanje odnosa između generacija. Dakle, stariji ljudi koji ostaju na selu, ali koji i dalje treba da imaju smislen, ispunjen život, i mlađa generacija iz inostranstva koja dolazi u posetu i gleda šta se dešava i kako ti ljudi žive u selu. To je priča o solidarnosti, o ljubavi i lepoti. Dakle, brojne teme su obuhvaćene ovim naslovom. Okupili smo ovde panel eksperata i ekspertkinja u svojim oblastima i danas želimo da počnemo od nekih ključnih tema koje pokreće ovaj film i da sagledamo kakav svet želimo da izgradimo za budućnost, a posebno sada kada se još uvek nalazimo u pandemiji COVID-a. Tražimo načine ne samo da se oporavimo od zdravstvenih i socioekonomskih efekata ove krize, već i načine da gradimo bolju budućnost. I to je ono na čemu žele da rade Ujedinjene nacije u Srbiji i na globalnom nivou. Tako da pozdravljam ovu grupu ljudi koja se danas okupila u kući Ujedinjenih nacija.
svi dolazite iz različitih oblasti i da ćete nam različite perspektive o ovim važnim pitanjima. Želim vam uspešnu debatu i zahvaljujem što ste nam se danas pridružili i unapred se radujem prilici da čujem šta imate da kažete. Hvala. Dobar dan, hvala na mogućnosti da prokomentarišemo i ovaj zanimljiv film, ali da koristeći neke poruke, ideje, neka mesta koja smo prepoznali u ovom filmu, porazgovaramo malo o našoj stvarnosti danas i o budućnosti kakvu vidimo i zamišljamo, a sve naravno pridružujući se 75. godišnjici od osnivanja Ujedinjenih nacija. Danas sa mnom ovde na panel diskusiji dr. Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut i članica Kriznog štaba Srbije u borbi protiv COVID-19. Gospođa Slobodanka Pavlović, koja predstavlja ovde socijalno preduzeće Radanska ruža, i gospodin Vladimir Crnojević, direktor Biosens instituta, koji je jedno čudo novosadsko nove tehnologije i nauke. Pogledali smo film, zanimljiv nam je na više nivoa i naravno pokušat ćemo da ga komentarišemo ubacujući i momente iz naših života i ono što nam se svima danas događa. Bitno je naravno da i ovaj današnji razgovor kao i ovu celu godinu živimo u uslovima kakve još nismo videli, a izazvani su pandemijom koronavirusa. Gospodin Crnojeviću, htela sam da pođem od vas, ako se slažete, zbog toga što u filmu koji smo videli zapravo može se reći da je on film o pokušaju inovacije. Dakle, o tome kako podići jedno zaostalo selo u Grčkoj, u provinciji, koje teško preživljava i kako proizvodnju paradajza podići na neki viši nivo. Tu naravno može da shvatimo sada ovde kao metaforu za nešto što jeste važno. Kako preživeti i kako danas napraviti taj spoj nauke i tradicije, a radi napretka. Biosens je odličan primer i ne samo da ste odličan primer, nego odličan ste primer za poljoprivredu. Da, hvala. Ja bih tu krenuo pošto smo na događaju Ujedinjenih nacija, od nekih statistika Ujedinjenih nacija. Dakle, mi ćemo do 2050. po prognozama imati 10 milijardi ljudi na planeti, za koje treba obezbediti 70% više hrane nego danas. Što znači da poljoprivreda, onako kako smo poznavali u prethodnom periodu, mora bude mnogo efikasnija. I to ujedno predstavlja veliki problem, ali ujedno i šansu da ljudi u poljoprivredi zaista vide neku budućnost, što nije tako bilo, nije to bilo toliko popularno u zadnjih 10-20 godina. I ako tome dodamo ovo što ste spomenuli, a čime se Institut Biosens bavi, to su primjena informacijne tehnologije u poljoprivredi. Dakle, pre 100 godina smo imali mehanizaciju kao revoluciju, pre 50 godina hemiju, sada informacijne tehnologije dolaze i na neki način demokratizuju čitavu priču i daju šanse ljudima čak i u nerazvijenim krajevima da koriste te, da kažemo, benefite i da učine poljoprivredu održivom. Mi to u šali kažemo da u Srbiji možda imamo nepismenu populaciju, ali imamo 1,5 mobilni telefon po glavi stanovnika, što im omogućava zapravo da naprave priključak. I to nije samo primer Srbije, to je primer čitavog sveta, da se dovodi do jedne opšte demokratizacije. Ako pogledate samo podsakarsku Afriku, koja je upravo u ruralnim primerima, kakav je ovde u filmu, imala strašne gubitke
zbog odsustva logistike i svega ostalog, da ti proizvodi poljoprivrede malih proizvođača dospeju do tržišta, sada dolazi do revolucije upravo kroz informacije, tehnologije, mobilne telefone i ostale stvari. I ja mislim da će zapravo to imati velikog odraza na svet kakav danas poznajemo, da će u tom smeru dosta stvari se razvijati. Gospođa Slobodanka Pavlović, kada smo se upoznavali pre početka ovog razgovora, rekla vam je svakako ćemo da se povežemo. Vi ste, gospođo Pavlović, ovde da nešto kažete iz ugla nekoga ko radi u jednom preduzeću koje nazivamo socijalno preduzeće i verujem da ste mnoge segmente filma prepoznali kao život koji živite i vi i vaši saradnici i saradnice. Pa upravo tako, gledajući film, ja moram da budem iskrena da sam tek sinoć kasno uspela da stignem da pogledam film. I film je stvarno onako originalan i vrlo, vrlo mnogo elemenata koje smo mi u proteklih 5 godina sličnih situacija imali samim osnivanjem preduzeća. Isto se radi o lokalu, isto se radi o provinciji, isto je poljoprivredna proizvodnja, odnosno proizvodnja povrća, pa kako to plasirati, kako preraditi, kako napraviti onaj krajnji proizvod. Jedina razlika je što tamo su stariji ljudi, a mi radimo sa malo mlađom generacijom, ne mnogo mlađom, ali imamo i mladih. I sad kad slušam gospodine, kad kaže koliko će narod, odnosno ljudi biti na planeti, kad imamo situaciju sa COVID-om u današnjem vremenu, valjda ljudi bi trebalo da shvate koliko je bitan lokal i koliko je bitno svima nama da se vežemo i da se fokusiramo na lokal. Jeste globalizacija, jeste omogućeno da se ide, da se putuje, da budete za par sati na drugom kraju sveta. Ali ipak je, kad dođu ovakve neke situacije, lokal taj koji će nam dati šansu da preživimo krizu. I to smo mi videli sad sa ovom krizom kod COVID-a, kad se nije moglo putovati. Mi smo proizvodili, naše tržište sirovine je na lokalu, gotov proizvod je mogao da ide, pošto tranzit je išao i roba je putovala, nismo imali nikakvih problema i naravno nismo imali ni jednog zaraženog u samoj proizvodnji, niti kod naših kooperanata, niti u susedstvu, niti u komšiluku. Upravo, kažem, zato koliki je potencijal lokala, odnosno koliko je bitno vezati se sa nekim poslom na lokalu. Da li je to informatika ili je to nešto drugo, ja sad ne mogu, nisam kompetentna da pričam o drugim sferama, ali ako je hrana u pitanju, onda se sigurno treba vezati za lokal, treba iskoristiti potencijale lokalne i treba iskoristiti te kapacitete, jer mislim da je to jedina šansa za ekonomski opstanak u današnjem vremenu. Slažem se sa gospodinom da će hrana biti vrlo, vrlo na prvom mestu svima nama na planeti i da moramo o tome razmišljati. Doktor Jovanović, možda bismo, da je 75. godišnjica Ujedinjenih nacija bila prošle godine, vodili sasvim drugi razgovor. Danas se ne može gotovo ni o jednoj temi pričati, a da se ne potraži i mišljenje stručnjaka, s obzirom da živimo u vreme pandemije kakvu ne pamtimo zapravo i u režimu života kakav nismo do sada zabeležili. Počeli smo priču iz ugla ruralne sredine, dakle sela izolovanih ili manje izolovanih lokalnih zajednica. Šta je vaše iskustvo iz prethodnih 7 meseci kada je u pitanju borba protiv pandemije i dostupnost zdravstvenoj zaštiti ljudi iz sela i manjih gradova?
Prvo, u znak obeležavanja ove veoma važne godišnjice rada Ujedinjenih nacija i misije koju, naravno, sve organizacije Ujedinjenih nacija imaju, ja kao predstavnik Instituta za javno zdravlje Srbije smatram od velikog značaja pre svega dostupnost svih organizacija Ujedinjenih nacija u procesu unapređenja i znanja i veština i kapaciteta na lokalu, globalno, na teritoriji svih zemalja i smatram da je uloga upravo Ujedinjenih nacija i u procesu unapređenja kvaliteta života ljudi globalno od velikog značaja, uključujući naravno i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, čak i u sada situaciji pandemije koja je zahvatila celokupnu teritoriju sveta. Kada je u pitanju uloga zdravstvenih ustanova i kada je u pitanju ocena dostupnosti zdravstvene zaštite na teritoriji naše zemlje, u procesu koji smo naravno pratili tokom registrovanja prvog slučaja, od registrovanja prvog slučaja epidemije COVID-19 do dana današnjeg, što činimo u kontinuitetu i nadalje, je sledeća. Naime, zdravstvena zaštita u velikim gradovima, tamo gde postoji veliki broj građana i gde su komunikacije i kontakti među stanovništvom jako izraženi, je bila dostupna svim korisnicima, ali pre svega zastupljenost COVID-19 je uvek registrovana više na teritoriji gradova i na teritoriji onih okruga i opština koji su više naseljeni. Kada su u pitanju ruralne sredine, nekako je i infekcija, odnosno bolest na teritorije ruralnih područja stizala sporije. Zato što je sve ono što se preporučuje kao mera kontrole širenja COVID-19 upravo na toj teritoriji bila efikasnije sprovedena, jer su manja odricanja od strane lokalnog stanovništva bila potrebna. Naime, na teritoriji gde nije bilo velike gustine naseljenosti, gde nije bilo komunikacije i potrebe za ličnom zaštitom i primenom mera zaštite kao što su maske, kao što je čuvanje fizičke distance i kao što je naravno primena veoma često higijenskih mera dezinfekcije, naravno doprinela je do očuvanja epidemiološke situacije, što u ovom sada slučaju, kada govorimo o zaraznoj bolesti, zaista ima smisla i predstavlja jedan primer kako u upravo sredinama gde je naseljenost veća treba postupati i očuvati taj nivo epidemiološke očuvane situacije kada je u pitanju COVID-19 koja je prisutna u manje naseljenim područjima. Kada je u pitanju zdravstvena zaštita, mi na teritoriji Republike Srbije raspolažemo sa preko 350 zdravstvenih ustanova u mreži državnih zdravstvenih ustanova. Imamo 160 domova zdravlja koji su jako lepo organizovani u smislu dostupnosti na teritoriji malih opština, čak kroz rad i određenih ambulanti koje se nalaze u ruralnim teritorijama. Šta treba raditi u budućnosti? Omogućiti da se kadrovski kapaciteti na tim malim teritorijama neguju i dalje, jer je upravo ova pandemija pokazala da je ovakav način organizacije zdravstvene zaštite veoma efikasan i to je primer takozvanog Semaškovog modela i modela organizacije zdravstvene zaštite iz bivših istočnoevropskih zemalja, koji je pokazao da ukoliko smo zaista u blizini korisnika zdravstvene zaštite, ako govorimo o zdravstvenim ustanovama, onda je i efektivnost te zdravstvene zaštite daleko bolja. Kada je u pitanju COVID-19, naravno, reorganizacija zdravstvene službe je svuda u svetu bila neophodna. Mi smo se reorganizovali kada su bolnički kapaciteti u pitanju, pa i domovi zdravlja kao ustanove primarne zdravstvene zaštite. Jako je bitno biti upravo na svakom lokalu dostupan na način na koji to potrebe stanovništva i građana zahtevaju. Hvala. Vladimire, postojalo je u našem društvu jedna višedecenijska tendencija da se sa sela odlazi.
Sada, u vreme COVID-a, vidimo nešto što prepoznajem kao neobičnost, da selo postaje vrlo atraktivno, ne samo kao mesto gde ćete otići da se izmestite iz gradova, nego kao mesto za počinjanje nekakvog posla koji će trajati, verujemo svakako i očekujemo duže nego pandemija. U te poslove uključuju se i mladi ljudi. A budući da se uključuju mladi ljudi, oni su prijemčiviji za nove tehnologije koje Institut Biosense promoviše i uvodi i u poljoprivrednu proizvodnju. U filmu, kad Paradajz sretne Wagnera, ja mislim metaforički se uzima jedan pokušaj da se rast paradajza podstakne puštanjem muzike, što domaće, grčke, narodne, što dela čuvenog kompozitora. To može da bude metafora za potrebu zapravo inovacije, za neophodnost tog spoja nauke i tradicije. Da li to otvara i novo polje interesovanja za mlade ljude? Pa, ovo što se izdešavalo je samo još jedna stvar koja ubrzava taj proces. Dakle, moje mišljenje je da zaista digitalizacija i to informatičko prokrvljavanje celog sistema, gde vi danas imate mogućnost da do svakog sela dođe odgovarajuća infrastruktura, je nešto što je zaista pokazalo jedan trend u poslednjih par godina povratka prvenstveno mlađih ljudi, da odjednom poljoprivreda postaje nešto što je atraktivno. Nije više tako, kažemo, tradicionalna i nezanimljiva disciplina. Ali ono što je COVID-19 doneo, ja mislim, u globalnom procesu, ako gledamo evoluciju ljudske vrste i sistema, pogotovo zadnjih 100 godina ekonomskog sistema, to je jedna kataklizmična stvar, ali u evolutivnom procesu to je samo jedna mutacija koja će nas gurnuti brže u nešto što podrazumeva da promenimo način razmišljanja, da više ne moramo da se guramo u velike gradove, nego da možemo dobar deo poslova da radimo na daljinu i da na taj način imamo mogućnost da živimo jedan zdraviji, kvalitetniji život u nek su to i ruralne sredine, ali gde je kvalitet života mnogo veći na ovaj način. Vi imate velike kompanije kao što je Uber, Microsoft i ostali koji su već rekli da godinu dana sledećih zaposleni ne dolaze na posao. Dakle, svi rade na daljinu i to ja mislim da će samo ljudskoj vrsti i celom našem društvu pokazati da je to moguće, gurnući ekonomiju u tom smeru, ali to za ruralne sredine otvara jednu potpuno novu perspektivu, gde zaista, evo ja prvi bi vrlo rado otišao sledeće 2 nedelje u planinu negde, da odande radim i da se bavim nekim drugim stvarima koji donose i neki izvor hrane za mene, moju porodicu i društvo. Ovaj region je poznat po jednoj pojavi koja se definiše kao odliv mozgova ili brain drain. Postoje programi u Srbiji na nivou lokalnih zajednica da se mladim ljudima da nekakav podsticaj, da se omogući da oni ostanu tu i da tu u manjim sredinama započnu neki svoj život. Ako i poljoprivreda više, a to ste vi predstavljali više puta, govorili o onome što vi radite, ako i poljoprivreda više nije plug i ašov, nego je visoka tehnologija, može li poljoprivreda biti, iako se ne očekuje uvek, govori se o IT-u koji zadržava mlade ljude, može li poljoprivreda pod ovim novim uslovima, nove normalnosti, da bude grana koja će zaustaviti, koja može da zaustavi odliv mozgova? Pa ja duboko verujem u to. Dakle, vreme će pokazati da li smo u pravu, ali
Da, dobro ste rekli, taj hype oko IT-a koji postoji je zaista utemeljen u smislu da dobar deo bruto društvenog proizvoda Srbije dolazi iz tog IT sektora. Ali ako se pogleda struktura, programeri su rudari 21. veka ili 22. veka. Dakle, tu vrlo malo postoje zaista domaćih proizvoda koji na duge staze je održiv. Uglavnom je to rad za strane kompanije. S druge strane, poljoprivreda je tradicionalno zastupljena, vrlo značajno zastupljena disciplina u Srbiji i spoj ta dva mi vidimo kao mogućnost za razvoj inovacija i sopstvenih proizvoda, ali takođe za zadržavanje mladih ljudi i za sprečavanje odliva mozgova. Ukoliko se tu jasno napravi strategija državna za podsticaje za zadržavanje mladih ljudi, davanje zanimljivih poslova, inovativnih sa dobrim platama, ja mislim da je kvalitet života ovde može bude dosta bolje nego na zapadu. I mi to radimo za 5 godina od osnivanja instituta sa 12 ljudi, sad smo došli na 120, znači 10 puta smo se uvećali i to su uglavnom ljudi koji bi, dobar deo njih bi završio u nekoj drugoj zemlji, da im nismo dali prilike da ostanu ovde. Gospođo Pavlović, u ovom filmu smo videli da kada se mladi pojave u kadru, oni se pojavljaju kao posetioci, kao zainteresovani turisti koji dolaze da vide šta se u jednom udaljenom selu radi i kako funkcioniše ta zajednica koju čini 5 sredovečnih i starijih žena i 2, hajde da kažemo, sredovečna ili možda malo mlađa muškarca koji pokušavaju da naprave zametak neke ozbiljnije proizvodnje. Kako to izgleda u Srbiji? Kako izgleda na primjeru Radanske ruže? Koliko je mladih koji vas gledaju kao čudo, a koliko je onih koji hoće da vam se pridruže i posebno je zanimljiva ta radna snaga koju čine žene zapravo. To je i u ovoj zemlji uvek veliko pitanje. Pa ja bih se malo vratila pre nego što dam konkretan odgovor na vaše pitanje, da se nadovežem na gospodine, na taj odliv mozgova i kako pokrenuti sopstvenu proizvodnju, kako se uključiti ili kako organizovati ili kako osnovati neki svoj biznis, to je vrlo sad interesantno za mlade ljude. U vremenu kad smo mi počinjali to nismo znali da se zove biznis, nego je borba za opstanak bila. I to što sad pričate o pandemiji, katastrofi, izgleda da smo mi imali pre COVID-a, kad je bilo mnogo nezaposlenih. I ono što bih ja morala i obavezno bi morali svi da se setimo toga kad ovako pričamo o tim stvarima, kako pokrenuti, ko će vas podržati, ko će vam pomoći, ko će vam dati podršku i finansijsku i kad je u pitanju znanje i tako dalje. Recimo, mi smo imali dobru ideju pre 5 godina i ta ideja je negde sazrela, ali da nije bilo UNOPS-a i Evropske unije i vlade Švajcarske kroz njihove programe, mi verovatno tu ideju nikad ne bismo realizovali. Mi nismo znali na koja vrata bismo mogli drugo da pokucamo. A znali smo da nam je ideja zrela, jer smo pre toga pokušavali na mnoge načine kako uposliti žene trajnije, dugoročnije, žene koje su ostale bez posla nakon 30 godina, nakon 40, nakon 20 godina, žene koje nikad nisu radile. Imali smo veliki problem na jugu Srbije nakon zatvaranja tih socijalističkih preduzeća. Uglavnom su bila tekstilne, uglavnom su radile žene. Ostale su bez posla, porodice su ostale bez izvora prihoda i pojavio se veliki problem. Na sreću, svi smo negde blizu sela, svi smo imali neko parče zemlje. Mi smo pokušali da iskoristimo potencijale lokala i da iskoristimo njihove kapacitete, odnosno kapacitete žena koji imaju neko predznanje, koji imaju znanje. Nije trebala dodatna obuka, nije trebalo nikakvo doškolavanje, nismo morali da trošimo pare na
na takve stvari, ali ipak nam je trebalo novca da pokrenemo sve to. Trebalo je kupiti opremu, trebalo je sve to staviti u funkciju, osmisliti i naravno, na našu sreću, mi smo tu našli partnere u Evropskoj uniji, UNOPS-u i vladi Švajcarske, tako da oni su nas ispratili ne samo finansijski, nego i na svaki drugačiji način i mentoringa, i saveta, i strpljenja, i pomoći bilo koje vrste. Mi smo ušli u jednu ogromnu avanturu koja se zove proizvodnja. Ja danas odgovorno tvrdim da proizvodnja jeste živ organizam koji se rađa, bude dete, prohoda, polako raste, bude adolescent i dugačak je put do zrelosti. Naša radanska ruža trenutno, po mojoj slobodnoj proceni, ako smem da kažem, je u adolescenciji, jer ima strašnih turbulencija tu. Nadamo se, sazreće jednog dana, naravno, ako budemo imali prilike i šanse da svoj rad, znanje i ono što smo naučili, ono što smo videli da možemo da radimo i na neki način dobijemo ekonomsku opravdanost za sve to, odnosno opstanemo. Ne mogu reći da je socijalno preduzeće ili bilo koje drugo socijalno preduzeće samoodrživo. Naša produktivnost u preduzeću je umanjena upravo zbog marginalnih grupa koje zapošljavamo. S druge strane, ako nemamo pomoć sa strane, onda mi proizvodimo minus. Naše tržište je dalo odličan odgovor za naš proizvod, ali mi i dalje imamo problem samoodrživosti. Tu treba podsticaja. Do sada smo se oslanjali isključivo na donatore, oni su nas podržali i 2 godine nakon 2017. kada smo ušli u avanturu još veću, to je organska proizvodnja, tu smo stvarno bili kao da li mi ovo pravimo Space Shuttle ili mi radimo organsku proizvodnju, o čemu se ovde radi. Naravno, i to smo progurali, u Srbiji može da se proizvodi organska hrana, u Srbiji može da se proizvodi jako kvalitetna organska hrana, možemo da budemo izvoznici te hrane, ali nama trebaju podsticaj, nama treba sigurnost, nama treba obezbediti zdravo tlo za jedan takav rad. Pitanje za doktorku Jovanović. Bilo je jedno nedavno istraživanje koje je urađeno za Ujedinjene nacije. Ljudi širom sveta su odgovarali na pitanje šta je ono što smatraju prioritetom za budućnost koja dolazi. Građani Srbije odgovarali su da su prepoznali, što za neke možda i iznenađujuće, a za neke druge opet verovatno i nije, prepoznali su klimatske promene i potrebu zaštite životne sredine kao veliki zadatak pred čovečanstvom. Vi ste sigurno imali prilike i više nego mi kao posmatrači i gledaoci da slušate vaše kolege iz medicine koji su dovodili gotovo u direktnu vezu zagađenje i stanje na planeti sa bolestima koje nas pogađaju. Napravljen je u Italiji, ako govorimo o filmovima, jedan kratak film kad je počela korona čija je poruka bila planeta je morala da stane da bi čovek imao i na taj drastičan način vremena i priliku da razmisli o nivou uništenja kome je izložio svoju okolinu. Kako kao lekar vi gledate na tu vezu pandemija, epidemija, drugih bolesti i životne sredine prostora u kome živimo i kvaliteta prostora u kome živimo, pre svega vazduha, vode? S obzirom na multifaktorijalnost kada govorimo o nastanku različitih bolesti ili kada govorimo o narušavanju zdravlja, sigurno je, bez obzira na rezultate ishoda istraživanja ili na analize koje različiti sistemi i oblasti sprovode, da na zdravlje kako pojedinca, tako i stanovništva utiče mnogo faktora istovremeno. I veliki broj tih faktora se ne odnosi neposredno na uticaj na zdravlje, ali dugotrajno dejstvo tih faktora iz okoline svakako dovodi do ili poremećaja zdravlja ili do unapređenja njegovog kvaliteta.
Konkretno u ovoj situaciji govorimo o jednoj pojavi koja je zahvatila ceo svet, celokupnu planetu. Radi se o pandemiji jedne zarazne infektivne bolesti koja je dobila i naziv COVID-19. I ako se vratimo istorijski unazad, mi ćemo moći da konstatujemo da je slična pojava bila registrovana tačno pre jednog veka, naime u periodu od 1918. do 1920. godine. Mi smo u tom trenutku imali priliku da analiziramo i pratimo stanje koje je tih davnih 20. godina 20. veka bilo zabeleženo takođe širom planete. Ako govorimo o uticaju različitih faktora iz okoline na zdravstveno stanje pojedinca, a i populacije, svakako možemo reći da su to neposredna dejstva iz životne sredine u kojoj živimo i koja nas okružuje, uticaj napredovanja tehnologija različitih je doprinela do inovacije i do novina u tim uticajima na zdravlje ljudi, da kažemo, poslednjih nekoliko decenija, i kako su prolazile godine i decenije, sigurno su i ti uticaji životne okoline bili drugačiji, a njihov kontinuitet je doprinosio da se određeni kvaliteti, znači rada sistema i organa u ljudskom organizmu svakako naruše. Imali smo priliku da kroz brojna istraživanja vidimo kako se jednostavno na populacionom nivou meri uticaj određenih štetnih faktora životne sredine na zdravlje, pa smo veoma često dovodili u vezu, recimo, smrtnost od različitih kardiovaskularnih bolesti, od malignih bolesti, od potom promenu kvaliteta života, od narušavanja funkcionisanja respiratornih organa i sistema. Upravo smo to neposredno dovodili u vezu direktno ili indirektno sa delovanjem tih faktora životne sredine. Klimatske promene su neminovnost, kao što su i napredovanje tehnologija u različitim oblastima. Upravo promene koje se u tehnologijama dešavaju, a što je odlika savremenog sveta, sigurno će pored brojnih pozitivnih efekata dati i određene negativne. Samo je moment saznanja od strane sistema zdravstvene zaštite, a pre svega od sistema javnog zdravlja, od velikog značaja, zato što je u javnozdravstvenom smislu različita istraživanje i praćenje promena kada je u pitanju zdravstveno stanje kako pojedinca, tako i populacije, od velikog značaja za preduzimanje mere i za planiranje u oblasti zdravstvene zaštite. I kada govorimo o, naravno, najosetljivijim ciljnim populacionim grupama ili najosetljivijem delu stanovništva globalno, bez obzira o kojoj se zemlji radi, uvek ćemo ići na te vulnerabilne grupe koje su ispomenute danas, a te vulnerabilne grupe mogu biti, naravno, one populacione grupe koje nisu zaposlene, gde postoji neka vrsta faktora koji nije zdravstveni, koji kontinuirano i dugotrajno, dakle, utiče na kvalitet života, a time i na zdravlje svakog pojedinca, a istovremeno uvek treba voditi računa o dečijem uzrastu, kao i o starijoj populaciji. Prema tome, faktori životne sredine treba da budu kontrolisani i upravo svi sektori van zdravstvenog sektora, a koji se tiču oblasti javnog zdravlja, treba da budu obuhvaćeni u zajedničkom dijalogu i analizi potreba kada je u pitanju kontrola tih faktora i životne sredine, ali, naravno, procene uticaja različitih faktora i životne sredine treba da budu multisektorske, jer kao što, recimo, u nekim drugim oblastima povezanost dejstva nekog faktora i životne sredine nije linearna i direktna, proporcionalna, kako bismo rekli, upravo proporcionalna na ishode, odnosno na efekte po zdravlje ljudi i populacije, tako istovremeno i sama analiza koja postoji u sistemu zdravstvene zaštite, ako pratimo i smrtnost ili obolevanje od neke bolesti, treba da bude obrazložena na adekvatan način, jer nigde ne postoje direktni uticaj. A naš zadatak, i naravno uz pomoć Organizacije Ujedinjenih nacija, globalno treba preduzimati mere koje će pratiti savremeni trenutak, razvoj tehnologija,
naravno razvoj industrije, razvoj svih onih tehnologija koje doprinose da štetni efekti po zdravlje stanovništva budu što manji. Kada svakoga dana objavljujete koliko je novih slučajeva zaraženih koronavirusom i koliko je preminulih, to proizvodi efekat. Nosimo maske, držimo tu distancu neku, promenili smo način života prilagođavajući se novoj normalnosti. Da li bi, ako nešto pozitivno može da se izvuče iz ove situacije, mogla da bude i neka buduća kampanja koja ne mora biti tako drastična da se saopštava broj preminulih od raznih oblika raka pluća, izazvanih između ostalog i zagađenim vazduhom, kardiovaskularnih bolesti, ali da li je vreme, da li mislite i za neko javno, svima razumljivo, vidljivo zagovaranje potrebe da posle ovoga što smo preživeli obratimo pažnju i na neke druge brojke koje isto nisu dobre, a gde neko stanje stvari možemo da promenimo ukoliko se ozbiljnije pozabavimo pitanjem zaštite životne sredine? Naravno, jako ste lepo postavili pitanje kada govorimo o značaju svih aktivnosti koje se tiču suživota svakog pojedinca na teritoriji zemljine kugle, pa naravno i na teritoriji naše zemlje. Različiti sektori brinu o faktorima koji utiču na zdravlje i o merama zaštite koje bez obzira na svoju efikasnost u radu svaki sektor može da prati. Prema tome, svaka industrija koja doprinosi ekonomskim prosperitetima jedne zemlje i pojedincima ima obavezu da u skladu sa procedurama osnivanja i rada vodi brigu o bezbednosti tih industrijskih procedura i tehnologija koje se primenjuju kako bi se osnovni profit ostvario. I to je pravo i obaveza svake uspešne kompanije. Takođe, ako se radi o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvena zaštita podrazumeva i javno zdravlje. A javno zdravlje je upravo ta briga koja uključuje različite sektore i razmatra dejstva različitih faktora koji ne dolaze neposredno iz zdravstvene zaštite, koji utiču na zdravlje. Prema tome, ako prema Ustavu naše zemlje možemo da citiramo da je zdravlje, pravo na zdravlje osnovno ljudsko pravo, onda je naravno od velikog značaja multidisciplinarnost u procesu sagledavanja svih onih faktora koji utiču na zdravlje. I svakako da će se sektor javnog zdravlja i sada i u buduće okretati više svim tim uticajima koji doprinose da se određene, da kažem, vrste u prirodi kontrolišu, da se prati njihova promena koja može dovesti do nekih neočekivanih pojava poput epidemije koja se upravo dogodila u ovoj godini. Dakle, multidisciplinarnost i takozvani jedan pristup kada je u pitanju humani, životinski i ostali, da kažem humani životinski svet, konkretno u ovom slučaju, doprinosi da se sagledaju svi oni uticaji koji doprinose poremećaju zdravlje i upravo ovakvim krizama koje su nastupile sada. I upravo posle i tokom ove epidemije koja je registrovana na teritoriji naše zemlje, videli smo da je značaj ranog prepoznavanja inficirane osobe ključni moment u procesu kontrole epidemije. Prema tome, ne samo pregled lekara, koji je svakako veoma važan, već i prepoznavanje jedne infektivne osobe koja je opasnost po zajednicu i po grupu je od velikog značaja i upravo je taj pristup gde se razmišlja o populaciji i o stanovništvu ključni u sektoru koji se zove javno zdravlje i zato je veoma važno ulagati u javno-zdravstvene principe uz multisektorijalnost i pristup različitih sektora koji mogu dati doprinos da zajednički očuvamo i životnu sredinu, a time i zdravlje. Hvala. Vladimire, nove tehnologije i zelena ekonomija. Tu je veza direktna. Vi ne samo što možete da pomognete ljudima koji su u poljoprivredi, da ih na vreme obavestite
a to znam jer sam sa oduševljenjem pratila neke vaše prezentacije, da ih obavestite kada će velika kiša, kada će grad. Možete da im iz vazduha napravite, skenirate njihove parcele, da uradite analizu zemlje, tako da znaju gde je potrebno više prehranjivanja, gde je manje, do onih saveta koje im dajete kako da ne preteruju u korišćenju raznih hemikalija da bi zaštitili prinos. U filmu u jednom trenutku se pita šta je odlika vašeg proizvoda, kakav je vaš paradajz, kaže pa zdrav, to je velika stvar. To je zapravo sjajna reklama. Kada je nešto organsko, kada je nešto tretirano na minimumu, a ne na maksimumu. Tu je, recimo, prostor za nove tehnologije i njihov doprinos veliki. Jeste globalno, dakle, ta svest o potrebi očuvanja životne sredine i razvoju ekonomije koja će zaista biti zelena, od uvođenja električnih vozila i raznih drugih stvari, ta svest raste. Međutim, drugi su prostavljeni interesi globalnih korporacija, politički interesi, po mom mišljenju to usporavaju. Kad smo već, light motiv ovoga svega je COVID-19, bio sam fasciniran u prvim nedeljama kad je zaraza došla u Evropu, kako su se granice izgubile. Čak je Rambo Amadeus rekao, priroda je izabrala jedno od najsićušnijih bića iz svog arsenala da nam pokaže koliko smo nebitni. I najopasniji. I ljudi su zaista, nacija, rasa, sve postalo nebitno. Ljudi su gledali kako pomogli jedni drugim, kako da održimo ovaj sistem, ovu kuglu koja se vrti, na kojoj živimo. Međutim, posle 2 meseca je prosto krenulo politički, ko će prvi s vakcinom, ko će kome da zabrani ulazak, ko će ovamo, ko će onamo, dok ne shvatimo da je ova planeta na kojoj živimo jedna i da je zajednička. Dakle, ako neko emituje previše CO2, to neće biti samo njegov problem, bit će problem svima ostalima. Ako neko koristi previše hemije u razvoju bilo kog proizvoda, to se na ovaj ili onaj način odražava na sve. Zato globalna svest o tome jeste nešto što je užasno važno. I kad kažemo globalizacija, ja ne gledam negativnu konotaciju toga u smislu da će mega korporacije da zavladaju svetom, nego globalizacija u tome da ljudi zaista shvate da tako što brinu o drugima, brinu i o sebi. I to je možda ono što je recept za 22. vek, gde zaista treba obrisati te neke granice koje ljude opet zatvaraju. Videli smo sada, dakle, Evropska unija koja je najveće dostignuće, verovatno političko u zadnjih 100 godina, prosto je nestala u prisustvu jednog malog bića, kao što je virus, ako i biće uopšte. Dakle, da su se granice, barijere podigle, ko sme da putuje, ko ne sme, tako dalje. Dakle, moramo zaista da se ponašamo kao ujedinjene nacije. Dakle, da svi budemo ujedinjeni u tome da sačuvamo ovaj prostor na kom živimo, tako što ćemo podizati svest ljudi da to što rade utiče ne samo na njih, nego i njihovu porodicu, komšije, ali i na druge ljude na planeti. Kakav je odziv? Vi ste u Novom Sadu, dakle u srcu Vojvodine, koje je vodeći motor poljoprivredne proizvodnje u zemlji. Kako se ljudi iz ruralnih sredina privikavaju? Koliko su spremni da se jave i koliko su spremni, ako nisu IT generacija, koliko su spremni da vam poveruju kad kažete pravi spoj nauke i tradicije može dati odličan rezultat? Pa to nije lagan i brz proces, ali je lakše nego što mi pomislili na prvi pogled. Mi imamo trenutno u
ono što je naš prozor prema svetu u Srbiji jeste platforma digitalne poljoprivrede Srbije AgroSense, gde dajemo besplatno najsavremenija znanja i servise korisnicima i do sada je 15.000 ljudi unutra, u sistemu, koristi ga svakodnevno. 1/4 obradive površine u Srbiji je evidentirana u tom sistemu, bez ikakve prinude države, uslovljavanja subvencijama ili bilo čim. Tako da, zapravo, to je proces koji ide i ljudi, kad im se nešto predstavi na intuitivan i jednostavan način, prihvataju to. Danas, kad pogledate koliko ljudi ima Facebook, Instagram i ostale profile, čak roditelji, generacije roditelja, moje generacije, dakle ljudi od 75-80 godina to koriste, ne vidim zašto isti takav servis ne bi mogli da koriste za poljoprivredu. I to je proces koji se dešava, to ide. Jedino što je potrebno zaista zajedničko delovanje i razmena informacija da bi ljudi razumeli blagodeti takve tehnologije i da učine njihove živote i poslovanja i društvo održiv na duge staze. Sluša pažljivo Slobodanka. Govorili ste o tom vašem adolescentu, toj vašoj adolescentkinji Radanskoj Ruži i sad ste pripremili, voljela bih da kažete kako izgleda i taj završni korak. Mi smo u ovom filmu videli sa koliko se pažnje gaji taj paradajz, pa mu se pušta i muzika i kako onda vredne ženske ruke od toga taj paradajz pretvaraju u tradicionalne, nama prepoznatljive i ovde proizvode, sok od paradajza, punjeni paradajz, razne grčke specijalitete, a onda dođe neko tržište koje na svu tu ljubav uloženu u uzgoj i pripremu hrane kaže ovde su potrebni visoki standardi, kupac traži da zna i ko je uzbrao paradajz, koga je procesuirao, kuvao, spremao, ko su ti ljudi koji nam ovo donose, šta sve sadrži ova tegla. Koliko je taj korak na putu ka uspešnoj proizvodnji važan? Šta vam tu nedostaje, ako vam nedostaje, i gde vidite pomoć potencijalno? Pa, baš tako, ja sam upravo gledajući film razmišljala da si nama to desilo, da smo u jednom momentu dobili komentare tipa ovde mora da stoji vaša priča, ovde mora da se vidi da je to lokalni proizvod, ovde ovako mora na ovom dizajnu, na etiketi mora ovako, mora onako. Priznajem da mi u to vreme nismo mnogo znali o tome. Nama je bilo bitno da proizvedemo kvalitetan ajvar na prvom mestu, koji jeste kičma naše proizvodnje, ali da imamo taj visoki kvalitet proizvoda. Zašto smo verovali u ono što radimo, zašto smo verovali u inpute koje koristimo, odnosno sirovinu koju koristimo, i sad je samo trebalo da to pronađe nekog svog krajnjeg kupca i svoje tržište. Daleko od toga da smo razmišljali da mi moramo da se potpisujemo i da se slikamo i tako dalje i tako dalje. Mi smo mislili dovoljno je da se proba i mi smo dobili tržište. Međutim, verovatno neka druga vremena, sve se razvija, ide to u nekom pravcu i tu sam ja primetila jedan rast interesovanja kupaca poreklo proizvoda. I sad se vraćam na temu lokala. Znači, polako se razvija ta svest da lokalni proizvod treba da je lokalni, da mi u Leskovcu trebamo da gajimo papriku, a da oni u Vojvodini treba da seju žito. Ili prosto rečeno, pojednostavljeno, da kupcima, krajnjem kupcu postaje jako bitno odakle potiče taj proizvod. Naravno da mu je bitno da bude kvalitetan i naravno na kraju svih krajeva da bude zdrav. Kad smo krenuli sa organskom proizvodnjom, opet uz pomoć UNOPS-a i Evropske unije,
i programa EU Pro, mi smo stvarno, nismo ni bili svesni u šta ulazimo. Da je to stvarno neverovatno, toliko velika birokratija i toliko kompleksan posao, da smo se mi stvarno, onako da kažem, na mišiće izvukli iz te prve godine, jer nismo znali šta trebamo da radimo. Da li trebamo da proizvodimo organsko povrće, da pravimo organske proizvode ili da pišemo papire. Međutim, sve to ima svoje, da kažem, ima svoje neko opravdanje i da je to takav sistem kontrole, zbog sistema kontrole uspostavljena tolika birokratija, za sad ne znamo kako to da pojednostavimo. Na kraju krajeva, posle 3 godine ja shvatam da je to normalno i na kraju krajeva je žalosno što smo mi, mislim žalosno, nama jeste to sve super da smo mi našli tržište negde van Srbije. Naš poznati kupac i partner, u stvari ne kupac nego partner u tom poslu je u Austriji i sve što proizvedemo organsko to ide za Austriju. Mi još uvek nemamo organski proizvod na srpskom tržištu. Opet se javlja taj problem platežne moći, javlja se problem skupe proizvodnje i javlja se potreba za pomoć sa strane. Mi jesmo pokrenuli tu organsku proizvodnju, ali ja sad tačno znam te slabe lance u toj proizvodnji i mogu da kažem da ako ono što je gospodin pričao, ostanak mladih, vezivanje mladih za selo, vraćanje poljoprivredi, ako ne postoji sistem, ako ne postoji, da ja ne kažem sigurno da postoji sigurno dobra neka strategija, ali implementacija strategije je problem. Nećemo vezati mlade za selo, nećemo vezati ni one starije za selo. Na kraju krajeva mora da se živi, na kraju krajeva neko mora da primi platu. Sve je to sve super, sve je bajno, mi verujemo u ideju, mi smo srećni jer proizvodimo zdravu hranu, ali neko mora da primi platu zato što to radi. Neko mora da odnese kući hleba deci, neko mora da školuje svoju decu. Ja sad ne znam da li me vi pratite i da li možete da shvatite koliko je to kompleksno. Moje skromno mišljenje je da Ujedinjene nacije sede sa desne strane Boga i da o ovome što sad pričamo, da je sve toliko povezano i da je bitno preduprediti, bolje je sprečiti nego lečiti i suština života je u stvari one najbitnije potrebe koje mi imamo, moramo to održati. Da li ćemo nadgradnju graditi u ovom ili onom pravcu, sad je to manje bitno, od toga suštinski ne zavisi život, ali možemo preduprediti mnoge bolesti, možemo se vratiti zdravoj ishrani pre svega, ako nam to pomogne. Samo jedan primer. I seljak mora da proizvede jer živi od zemlje. Ako on nema dovoljnu naknadu za ono što radi i ne može od toga da živi, on će posegnuti za bilo kojim sredstvom za povećanje profita, prinosa, da bi prodao, da bi više zaradio. Ako mu je to nešto dostupno na tržištu, on će to da kupi. Zašto mu je to dostupno na tržištu? Zašto moramo da trujemo sopstvenu hranu? Tu je, mislim, neki suštinski problem. I opet je to jedno, da kažem, kompleksno i okruglo pitanje i da svi zavisimo od svih, ali da je rešenje moguće, opet kako na globalnom nivou, kad kažem da Ujedinjene nacije sede s desne strane Boga, ja mislim da stvarno po svim pitanjima života, mira na svetu, zdravlja ljudi na ovoj planeti i to je apel za njih da razmisle o tome kako da predupredimo sve probleme koje danas imamo. Dajete nam dobru ideju za završnicu ovog razgovora. Gospođo Jovanović, građani Srbije kada su odgovarali na pitanja za analizu koja je urađena za Ujedinjene nacije, rekli su da im u današnjem svetu nedostaje solidarnosti. Unutar države i među državama. Vladimir je već i sam otvorio
otvorio tu temu. Dakle, zaključujući ovaj razgovor u kome smo govorili zapravo o preživljavanju, o budućnosti, šta možete da kažete o solidarnosti iz vašeg ugla prethodnih 7 meseci ili godinu dana već skoro borbe protiv COVID-a, i to i ovaj aspekt unutar državni i aspekt međunarodni? Ja bih tu možda mogla da napravim komparaciju, odnosno da navedem ne samo unutar državnu solidarnost, međudržavnu solidarnost, već i personalnu solidarnost koja se dešava među ljudima, interpersonalnu, koja nema veze sa institucijama sistema. Naime, ako neka pojava koja nas na neki način plaši, u svakom slučaju menja naše životne navike i ponašanje, istovremeno ako utiče na kvalitet života time što u kontinuitetu donosi strah, moramo biti svesni da će se u samom i društvu, interpersonalnim odnosima i međunarodno dešavati i biti na sceni različiti scenariji koji podrazumevaju nekakve promene u tom ponašanju. Verovatno će u nekom momentu iz razloga straha, strepnje, neizvesnosti doći do pojave možda i određenih oscilacija u solidarnosti. Ja moram da kažem, kada je u pitanju sistem, ne samo zdravstveni sistem, već državni sistem na teritoriji naše zemlje u ovoj godini, od prvog momenta i registracije prvog slučaja COVID-19, mi smo zaista bili svedoci jedne solidarnosti koja je međusektorski postojala. Nije u jednom momentu od početka ni bilo važno da li neko pripada zdravstvenom sektoru ili pripada nekom drugom sektoru, ukoliko je mogao da se da doprinos da se svi zajednički što bolje zaštitimo od širenja COVID-19, ta vrsta aktivnosti je bila na sceni. Kada je u pitanju zdravstveni sistem, svedoci smo takođe i različitih reorganizacija sistema zdravstvene zaštite zaposlenih kolega u bolnicama, u domovima zdravlja, koji su neposredno tokom svog rada zauzimali ta neka mesta na prvim linijama gde su dolazili oboleli ljudi kao posledica prisustva ove infekcije. Naravno, ovaj proces traje jako dugo. Nazvala sam ga procesom, radi se o epidemiji. Dakle, rizik u našem neposrednom okruženju i dalje postoji. Ne samo na teritoriji Republike Srbije, već na teritoriji delovanja celokupnih Ujedinjenih nacija. Prema tome, ujedinjenim aktivnostima na identičan način celokupan svet se bori upravo protiv širenja novog koronavirusa i protiv širenja COVID-19 na različitim teritorijama. Svakako da je solidarnost preduslov da se i u zbrinjavanju i u prevenciji, a istovremeno i u lečenju i u zaustavljanju ove pandemije smatra ključnim, da kažem, instrumentom i zaista, ako krenemo iz sistema zdravstvene zaštite, nju pratimo i znamo da je prisutna. U svakom slučaju je bitno da pored sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenih radnika ta solidarnost bude prisutna na nivou celokupne zajednice i društva. Jako je važno da ostali sektori doprinesu, jer su moći velike i nekada nije ključno da zdravstveni sistem bude taj koji će učestvovati na sprečavanju širenja ove infekcije i prenošenju prave informacije u smislu potrebe za nošenjem zaštitnih maski, sprovođenjem dezinfekcije, održavanjem dezinfekcije prostora u kome se boravi, čuvanjem distance. Jako je važno da te glavne preventivne poruke u ovom trenutku, dok ne stigne vakcina koja će nas takođe zaštititi, one budu u primjeni ukoliko dođu iz nekih drugih sektora. I zato je ta solidarnost međusektorska i svih nas od velikog značaja. Hvala. Vladimir? U istom ovome, dakle, da se nadovežem, ono što sam i malo pre rekao, planeta je jedna. I zaista moramo da razumemo da zajedno ljudi moraju da rade. Ujedinjene nacije možda jesu dobar light motiv i organizacija koja to inspiriše, ali bez takvih globalnih organizacija zaista moramo da razumemo da
zajedno živimo ovde kao deo jednog sistema, vrlo ranjivi. Pokazalo se da sve projekcije koje smo imali, koliko će biti, šta će biti za 10-20 godina, mogu da padnu u vodu sa jednom ovakvom pojavom koja se desila i potpuno prodrmala ceo svet, i da samo tako što ćemo uvažavati jedni druge i svačije interese možemo da na duge staze opstanemo i da napravimo da ljudsko društvo globalno napreduje i živi na ovoj planeti. Ovim završavamo današnji razgovor. Hvala vam na učešću i na kraju, ako mogu u ime svih nas, da se pridružim čestitkama povodom jednog veoma važnog jubileja i važne godišnjice, 75. godišnjice od osnivanja Ujedinjenih nacija. Zaista od srca čestitamo. Hvala.